Oke. Dari langit tepi sore hari berwarna biru seluruh hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Di mana na? Naday mi dire kay mag tackling challenge me. Tara. Spin the battle na, spin the battle. Kung kinsay matudluan na ni, mo'y pahiran. First round, isa ka pahid. Second round, dua ka pahid. Third round, tulo. So, sugdan na to. Oh my God! Wow! Let's go! So guys, ready na sila? Maghugas kami sa mong mga sinina aron di may mahugas. So guys, tara, sugdan na to. Trial. Kung siya matudluan, mo siya yung ako. Kung siya matudluan na ni, mo'y siya'y, one. Takulingan siya po yung ako. Okay. 1, 2, 3, go! Trial. Bina. Tuyok sa day? Tuyok ko ni. Aray, nagkalaha. Okay, kayo guys, magdakuling namin. Okay. Ready? Bilisan dyan, tuyok. Ako. Ready? Get set! Go! Wala sa litang lang dito. First round, biktima. Gimana? Ayo. Wala ka din? Oh my God! Wow! Magdasal ka na lang. First round. Tapin ha? Sundalo. Boy Scout. Panos ko watch and learn. Tabang ka na po dyan! Tabang! Dalo. Oh my God! Wow! Dali ara kinahugaw ta matuyukan bitaw dila ibalik ka. Okay na. Go. What's up mga guys? Oh my God! Wow! Dali Sarge, agtang. Nanduhan na lang muna oh. God. 1-0, 2-0, 3-0, bunak 4-0. Tara, kinalasan, bujak. Oh my God! Wow! Tara!
Isa. Oh guys, muna na yung nauna sa round 1 guys. Isa-isa ka pa, isa-isa. Ginagawa mo. Oh, tingin. Round 2 na guys, round 2 na guys. Tulo. Ah, dua. Dua ka pa eh. Ginagawa mo. Oh my God! Wow! Di, sa camera. Tuloy mo sino. Kita mo na naman. Bunakid. Kedua deh. Zing. Ako lagi ni Mimin. Zing. Ako pa. 1. Sarge. Backload, Charles! Backload! Ingay na ni guys! Ingay na kayo! Ingay ka lang, be! Kabalot na! Kawan na ba? Ay, sa! Ginagawa mo. Nalain zero kay basakin na. Di na tilak papanin. Gotag ka lang. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Guys, okay kay niya akong kamot guys. Galing pa itong Amerika. Yan na, ingad to may. Banta na. Watag modern. Isa. Di na maklaro dra. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Gamayaran yung butangap. Anong bago yun ka mo? Kedua ra. Wah! Ayan. Kita mana? Bagus, kamera pakitas kamera. Wala pa din. Murag lupig. Wala ka ko, kami ako. Ginagawa mo. And the baton. Isa na lang ang wala. Laro mo pilihan, Rob. Laro na ni. Guys, bulat yun. Wala na parang. Ganun na ba yung 3 no? Ginagawa mo. Agay! Guys, manami sa round 2. Ato na pa sa round 3. So, let's go! Round 3 guys, kanina ipahit sa naong anaw kasi.
ginagawa mo? Magkukulit yung sa mo. Ah, kita man rin. Meron Jack eh. One mo Jack. Ah, my side. Duwang yan, duwang. Ang galing nito. Galit na. Post ako rin. Same giluto Jack seafood. Ginagawa mo? Ala. Tapos Jay, tara. Ngaya lang ninyo, ang samad kong bugas. Ginagawa mo? Kita sa kong bugas. Save na ko. Subiris mo. Eh, ito pa. Salamat tayo guys nga gihuman yung ganda ang video. Nahuman na po mi sa among challenge na Oling Challenge. Kung gusto niyo ma-shout out, please comment below. And don't forget to subscribe, like, and share the video to our YouTube channel, Taco Biners. And please click the notification bell for more videos para ma-update kayo sa mga bagong video namin. Yay! That's all! Thank you! Bye-bye! Oh! Di na makaluga! Salamat kayo guys, nagyuman yung lang video. Shout out kay Leneme Sanchez, o kang Bianca Alexandra Sokinya Jimena, J. Flores, kang Konochi Sugabo, kang Lovely Momo. O shout out kay John Lloyd Lape, Darwin J. Reyes, o Miko Luba. O kang Kirby, o kang Pau Pau, o kang Maria Pardillo. Shout out ko sa Kinakusgan, Chairman sa Kaswagan, Marjon! Kasi play doon na? Kalbaro! Oo na. Salamat tayo guys kay nag-subscribe mo. Thank you kayo. Kung ta dili mo magbago. Nga palihog lang po like, share, comment, O subscribe. og subscribe. Mana subscribe And and click click the notification bell for more videos. Para sa comment, hashtag di maklaro dira para ma-shoutout mo. Mora na among gipangayo sa inyo. Bye-bye.